واوي كوبدي اوديو انتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله الذي فضلنا بهداية الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول أولا وآخرا الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل ربنا جل شأنه أن يجعلنا منهم آمين. Aray musidɓe julɓe tedduɓe, ko ati komi ɗo yaafino e moɗon moƴƴa hande e lewtiriɗo fayda ko woni inarde tan o yaafoto hari on tigin no nangino kadi e piiji goo, tawde kadi ɗo gandi hande ko juma. Haray lelji men ɗi no serti seeɗa, ɓay menen ɗo ko joni juma on iwta. Haray inchallahu taala hande en ala juutinde vidéo on ko fiitum wota wonu en diwi ñallal ngal hande. ɓay haray woɓɓe moɗon no habbimi hen jenoke déjà message go ga woɓɓe no landade haray ko waɗi ko ɗum waɗi tun si arɗen ɗo. haray ɗo wawi heɓuɗo feere wo feƴƴina vidéo hon kum ɓayra en juutata fi kala to faaleteɓe tawede ara ɓe wawa tawede inchallah. iɗen jokkitade e yewtere meɗen nden walla firugol ngol mo tarjama on ka deftere allahu subhanahu wa ta'ala no hollirɗen noon deftere tawde ko nde ɗo ɓuri teddude. hiɗen kadi e sura woltawangol e suraji ɓurɗi teddugol ɗin ɓurɗi mawnugol ɗin ka alquran, ko ɗum woni suratul baqara. haray hankin hiɗen fuɗɗino yewtugol ko yowodiri hakkunde allahu subhanahu wa ta'ala e ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe zifɓe woni bani israiliyankoɓe ɓe. hiɗen yewtuno ko honɗum wonno hakkunde maɓɓe, ko honɗum feƴƴi hakkunde maɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala fewndo tan annabi Musa alayhi salam. nde tawno noon annabaɓe buy gerdama e fiɓe alyahudaɓe, kono ɗo ko Allah ɓuri en jantanagol kon kal qur'ana ga ko honɗum ko qissa annabi Musa e ɓeɗo bani israiliyankoɓe. ɗum ɗo hino ƴetti tataɓal alqur'ana on fayda honɗum hakkunde yani qissa annabi Musa e qissa fir'aun. haray noon ko fi ɗum wonɗen e jokkitagol ɗo. hiɗen ka aya e wonande faalaɓe jokkitagol ɗen ɓe, hiɗen ka aya e 48 ko ɗo wonɗen fuɗɗitagol hande aya 48. allahu subhanahu wa ta'ala o dali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. joma dali wa idh andite kadi onon ɓe bani israiliyankoɓe on andiɗo allah subhanahu wa ta'ala ɓay nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɓe nelama alyahud ɓe salike jaɓugol, ɓe salike gomɗingol, ɓe salike ɗoftagol nelaɗo meɗen on, bal ɓe yeddi ɓe dartike nde alqur'anare, ɓe wi'i ɓe wakkilaki few jaɓugol nde. allah wonno andintinde ɓe nemaji ɗi o waɗani ɓe ɗen. iɗon andi no tawa ko frappata neɗɗo conscience, si tawi hara ko woni bonnugol kon wona wonɗo tewade, ko wonɗo faljude. si a joɗɗinimo neɗɗo gañoma ma ɗum faalaɗo ittagol ma moni, si a joɗɗinimo a innimo kaari, andi to mi waɗanima ɗum ɗo, mi waɗanima ɗum ɗo, mi waɗanima ɗum ɗo. ko ɗum waɗi wonde no moƴƴi ha si ange paykoye makoye on famodirali, ange ɓiɓɓe maɗa ɓen on famodirali, na ya joɗotum monoɗa waɗa gere ange maɓɓe taƴodiron ma yenna ma huɗa ma ɗum raɗoɗa. la wonde joɗɗinmo, andintinamo nemaji ɗi wonɗamo waɗande ɗin, andintinamo min ko min woni yumma ma, min ko min woni baben ma, min ko min woni yoɓude ka wonɗa walagol ɗo. anditi ko no mi waɗanma, anditi ko mi sodanma ɗo fuu, mi sodanima téléphone, ko min woni yoɓude bill téléphone ma o, ko min woni chargegol crédit ji maɗi, ko min yoɓantama paasi yaha ka école. wonɓe ɓen tawɓe ɓen tawɓe ɓen ɓe yoɓanay ɓiɓɓe maɓɓe ɓen paasi, on faami. komiɗo sodanma ɗum ɗo, an kadi andito ko mi waɗanma ɗo. ɗum ɗo fof ko ɗum mi waɗiranma ko par ce que layyiɗuma, ko par ce que ko a ɓiɗɗo an, miɗo faala ya moƴƴu, ko komi wonma felirde ɗo, ko komi wonma haɗude ɗo ko fi ya moƴƴu. mi faala an kadi ya ɓuru ɓiɓɓe woɓɓe goo. mi falaka yo ɓiɗɗo an on wonu ley, mi falaka ɓiɗɗo an on wonu down.
kono wonda jo'ina be yewtabe wona ya artum wi'a joni baybe ala jabude ko wonda wadde kon an on gayni wonde jabita piji ko wadanda be kon wada dum do haray wonano do kon falde wadde yani ndare Allah subhanahu wa ta'ala himo andintina bani Israel ko o wadani be kon darugol sibe frappay conscience ji mabbe dimbe jaba kono tay hakkille mabbe den wona fi salanagol nelaado o woni bal ko ngayngu ko be anyi kon nelaado on ko du wadi hata be wata jabugol Allah tabaraka wa ta'ala o dali wa idhna jaynakum andite onon bani Israila andite onon be annabi yaquba andite onon zif tumande mi danduno on min ali fir'auna immorde e fir'auna e yimbe mudum be mi dandi on bone mabbe mi walliti on mi heji hakkunde modon nde tawnobe lorri on be tampini on yasumunakum hibe medinayno on hibe hebinayno on yani fir'auna e laamu makko ngon e arme makko on e groupe makko on hibe medinayno on onon bani Israila su'ul azabi lette musude sattude tiidude hibe medinayno on lette sattude hibe kon woni medugol ko dum woni hibe defayno on letta hibe wadayno on ko muusi wadayno on lette sattude wallahi ko lette sattude si Allah tigi wi ko su'ul azab aw su'al azab ko lette sattude wallahi ko sattude jento den de do ndarin ala ko sattata biddo adama on fayda hewti de do lette ko fir'auna wadayno ko hombe bani Israel jento den Allah dali yuzabbihuna hibe hirsayno abna'akum bibbe modon worbe be wayastahyuna be acca ko be gollina ko be kurka nisa'akum bibbe modon rewbe be wa fi dhalikum taynon koko wowlana don do koko wona do wadede do taydun do woni bala'un ko jarrabuye molanado min rabbikum immorde ka jomi modon azimum mawnudo ko jarrabuye e hore modon onon bani Israel hande no hulbini hata taw hara wobbe ko don fewndi e leydi go bi en leydi Gine ko bibbe sagata be jelo wona warede hande jelo wona fellede mayirani tawajiube be heddorto dem be ala suwa hande kadi sina yahugol jaatondira e koy bandi hoy wonko e arde kadi fella bandiraabe mabbe be wi ko Allah wi kon hari fir'auna no tawno e golle fir'aun yettugol banu Israila be en ara joni sifoden ko honno banu Israila e fir'auna wondirno ko honno be hewtiri ton en ara yewtugol dum kono fitu en faamu no tawno e golle fir'auna warugol kala gorko jibinaado e banu Israil o acca wurugol hombe rewbe mabbe ben ko be gollina kono dum do hewtiri do ko honno situation hombo be rewi ha tawi joni ko ma fir'auna wara be bibbe worbe fu oden taho ko honno banu Israila natiri Misra baydon andi se wi'i fir'auna ko Egypt wonno fir'auna kadi wona goto wonno ton kambe kala laaminodo ko fir'auna o wi'eteno no wa'i wa hande kala laamido Maroc acce hakkere nani do andi ko suma ni karay da de wondere no joga sel nam fir'auna ko kala laaminodo Misra kala laaminodo Egypt ko fir'auna o noddirteno no wayi hande wa kala laamido Maroc ko ruwa on be innatamo malum Saudi ko ruwa wi'ete kala laamido Guinea ko president de la République on say non be wala inde makko den donc fir'auna hari ko kala laamido ko du wadi laaminodo fewdo annabi Yusuf hari ko fir'aunajo laaminodo be din dumaji don fu hari ko fir'auna kono fir'aunajo burdo hakkede on fir'aunajo burdo hudede on ko laaminodo on fewdo annabi Musa alayhi salam kala kayuden kal qur'ana fi fir'auna yewtama ko fir'auna wonnodo on fewdo annabi Musa wona be ya fir'auna be fejjunobe on fami donc odo fir'aun hidon andi fewdo annabi Yusuf alayhi salam annabi Yusuf ko biddo direct annabi Yaqub alayhi salam e wino annabi Yaquba ko biddo annabi Ishaqa ko biddo annabi Ibrahim joni non annabi Yaquba ko Palestine be hoduno kambe e fami mabbe on fu joni non annabi Yusuf hidon andi e yewtino kissa annabi Yusuf rawani si on darno video ji di annabi Yusuf be majjondirno e ben mabbe
baba goto e mabbe be ƴettuno be nayi be ukki be nder koloyru be ƴawoy ton en yewta e woni ko honno al yahud yani ko honno bani israelian ko ben ariri Egypt ha tay ko ma fir'auna wada be de lette de wonde yewtugol do jonnon bayti e annabi Yusuf kambe baba goto e mabbe be serti don bayna histoire annabi Yusuf wonde annabi Yusuf hoccaka koloyru be naba Egypt be yeyo ya ton be soda be woni ton ha Allah hon banti fi mabbe on feñi wonde mako annababe Allah jonni be place towdo on saynon joni baytayi don Egypt ko yimbe hetti be joni hettare nati annabi Yusuf o developi leydi din on say be inni joni yo bem mabbe aru annabi Yaquba e fami mun fu e kotira e mabbe wannobe be kadi ko boni ko fu yo ara kambe be munyike ko dum do woni jikku neddo moƴƴo si goddo bonike e ma Allah burnima e dow makko an yejjitanmo ko wadi kon hippu gite mudum ko dum annabi Yusuf wannodo jonnon be ari be fo mabbe be wonti honto be wonti Egypt joni ko do woni taw premier on natu gongol bani Israila e nder Egypt be ari be hodi ton annabi Yaquba ardiye bibbe mudum ben e taanyiraabe mudum fo be woni ton taybe do ko julbe rewaynobe Allah moƴƴube ko non be woniri non be jiidi don ha kono don andi joni ko be hobbe e nder Egypt ce sont des immigrés no anda parce que wona kambe laamoto be tabino déjà wobbe no ka pouvoir ko be woni laamade ko be woni lontodirde kalamu Amerique do sa ari si taytunna do jibinada ngal holorda wo ko janguda wo awataade risugol Maison Blanche si taytunna do jibinada sida faala janga e bura hombo on kono be newnantama wonugol président de la république da way non gollugol e poste jigo buy idan do kadi c'était un peu comme ça donc doabe lamagol ben wona famille bani israélien ko ben parce que kambe be considéra comme ko hobbe fami harana ko hobbe woni considérugol wobbe hande gine hobbe den andi dum don ko no woni to jonnon do annabi yani be do bani israélien ko be wuri non e der Egypt e der pe e der rewgol Allah ha Allah subhanahu wa ta'ala wurtoy non o do fir'aunaajo e mabbe tay kambe tigi be changi seeda ko dina ko be mabbe accirnobe kon kono Allah wurtoy non o do fir'aunaajo e mabbe joni baytay laamu gon hebi pouvoir fewndon sayna machine ji ko gollire wodi joni tay ko mabe utilise yimbe ben ko rema ko awa jardin jidin ko darna di suti den di pyramide ji suti den fo ko darnaadi on fami din naadi fudiri ka der leji pyramide jidin Egypt jonnon don fir'auna o wi joni baytum bani israelan ko ben ko hobbe yo be arbe wona gollano be woni handen kadi des esclaves naade gollugol yobe ce sont des esclaves be gollay salaire ala ko wondi be ko be hebi ko be nyama be zif be suti don hande no tappa balaje mudum wi alancay Palestine wi alancay mulay fi julbe be wallahi nyande wari ko maccube ko dum wadi goddo na ya ndaru couleur ma ko wi'a ko maccudo ma ko iwdi maccudo la wona couleur on darete bani israelian ko be wonno maccube yani égyptien be d'origine be joni non be woni ni nder duubi heewudi fir'auna o do hino laami wobbe no wi o laami no ko yaata duubi temennay andir ton hebi duubi moƴƴa fewndo on sayri jamo on hebayno duubi moƴƴa goddo hebano duubi temedde joyi hari si goddo mayri no duubi temedere be innay ko bobo may payku no wa enen hande si goddo maydo duubi 15 duubi 10 duubi 15 do be innay ko suka may bobo may idan hadon sayime ben hebay duubi fir'auna o laami no ko yaata duubi temennay himo gollinde bani Israel nyande go non o wali o hoydi koydol kanko fir'aun o hoydi yite hino ari naati e nder Egypt sunni kingdom makko on lamateri makko ni pouvoir makko on fo yahi yite o landi no himo marno fewndo on say ndarobe ben darobe hari on say dum harminaka taw ma haysi harminano ma fir'auna wona julbe donc kambe be gollirayno on jalan e duma donc on wobe jiri darobe ben fo taw yejjitumo kala partage video de wotere inshallah e o mobi diri darobe ben fo o ari o hinni mi hoydi do koydol mi do faala yon banginanan ko hondu woni gol do kodol benni konnu hoydoda o wi mi hoydi mi do yite no ari sunni Egypt fo yani sunni résidence présidentielle on few muli laamu angon few kon woni gol koydol
ndaroɓe ɓen ɓe ndaari fiyen andu ndaroɓe ɓen wiwɗen wonde ɓe hawronira e gonga ɓe wondi e jinnaji hollayɗiɓe ko honɗum woni ko aroyta kon ɓay hiɗi marno kanji chance ƴawgol dow ga jento si allahu on no yewtude malaika ɓen programme ji duwaɗi arde ɗi allah no yewtino ko sotol jin fami jonnon ɗo ɓe ndaroɓe ɗo ɓe inni fir'auna ɓe inni a menen dey ko min yi ɗo ko ɓiɗɗo jibinte jeyaɗo e bani israiliyankoɓe ɓe ko on wonoyta sabu mulugol laamu mago ko ollontoyto maka laamu maɗo wona jeyaɗo e men enen égyptienɓe ɓe ko jeyaɗo e homɓe e yimɓe ɓeɗo ɓe yimɓe bani israiliyankoɓe maccuɓe meɗen ɓen esclave meɗen ɓen ko ɓen hettoyta pouvoir o jonnon ko ma fir'auna ndaɗa ko honno ɗum ɗo sansirta o andi fir'auna o laamiken inni duuɓi 400 donc o bewino sikki o mayata ha o wi'i ana rabbukumul a'la o wi ko mi woni jooma mon jeyɗo on o wi ko kanko woni reweteɗo maɓɓe o ko ɗo indi annabi Musa arno inni mo miɗo ko Allah nelimmi ko innuno kanko wa in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min almasjunin si a ƴetti reweteɗo go haranamin tummi sokete donc kanko o faminino ko kanko woni tagugol ɓe yimɓe esituɓen hakke ko ɓe andi laamu makko ngun neeɓi jaggu ngun ɗuuɗi ko kanko ɓe andi reweteɗo jonnon o falaka e ɗum ɗo laato yo pay kum bani israilian ko arlanca laamu makko ngun o wi joni konno waɗeten o nodditi conseil des ministres ɓe yewti ha ɓe haldi ɓe fotti joni ko waɗeten kala pay kum jibina kum tawi ko gorum ta kaka bani israilian koɓɓen kum jibina ko en warku kala gorko jibinaɗo tawi kaka bani israilian koɓɓe ngo jibina ko yen hirsumo kala jiwo jibinaɗo tawi ko ton o jibina ko en accon non o wuura on faami donc ɗum noon Allah inni ɗo yudabbihuna abna'akum hari ɓe hirsayno ɓiɓɓe moɗon worɓe ɓen wa yastahyuna nisa'akum ɓe acca ɓiɓɓe moɗon rewɓe ɓen ko ɓe gollina hari joni sen jenteke seeɗa en faami ko honɗum addi ha tawi ko ma ɓe hirsa joni bani israilan koɓɓen joni tawi kala paye kum gorum jibina kum ko hirsete kum kala paye kum gorum jibina kum ko hirsete kum joni noon allahu subhanahu wa ta'ala ko watta ko ɓay ko kanko woni galo ko kanko woni patron o ko kanko woni fa'alul lima yurid ko ɗum waɗi kala gerɗo ha kanko e Allah ɓe reppodiri gere woni hakkunde maɓɓe yo préparo hara yo andu fi makko gasi daren Allah subhanahu wa ta'ala ko watta ko fir'auna yimɓe muɗum ɓen ɓe ƴetti ko Allah wi kon wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin kamɓe ɓe ƴetti décision maɓɓe on ɓe waɗi proposition maɓɓe on hirsugol kala ɓiɗɗo gorko jibinaɗo Allah faandi non joni yaltingol bani israila e nder ɗeɗo lette ɗe ɓe wonno pandande zane hiɓe suumete ɗum ɗo nde tawno Allah on o yiɗa tooñe joni o desidi o ittay ɓe ɗum ɗo ko ɓeya o yale hoyɗi kon fir'auna ko ɗum laatoto ko ma neɗɗo jibinteɗo on ko ma o iwra e bani israilian koɓɓe Allah tabaraka ta'ala o okki biro annabi Musa taho annabi Haruna jibina hitande tawde na fewndo hirsete ko ati kon tawo ɗo ɓe hewtude ɗon ɓay ɓe haldi joni ɓe hirsu kala jibinaɗo ɓe jokki ɗum ɗo pandande zane tawi kala jibina kum ɓe hirsay kum ɓe lodditoy kadi conseil des ministres kamɓe yimɓe égyptienɓe ɓe ɓenni a ɗe wadde erreur joni sen inni yen hirsu kala bani israiliyankejo kala zifujo jibinaɗo yen hirsumo ko ɓeɗo woni en gollande enen ko ene woni patron ɓe ɓen ko ɓeɗo woni maccuɓe meɗen ɓen si ɓeno wuruɓe fewdo ɗo maayi ɓay ɓe worɓe wuruɓe fewdo ɗo ɓe nawyay ɓe maayay joni noon en ala accude gokkoygo wonkoye heɓede janɗoya hande kadi en wontoyay enen golloɓe ɓen lasi ɗon famude seeɗa joni ɓe inni san inni en waray kala jibinakum hande kadi jande go aray ala ko gollana en par ce que ko rewɓe to rewɓe wata gollude golle worɓe ɓen joni noon en mara worɓe ko gollanayi joni changen on programme ɗon changen on stratégie ɗon on ɗon moƴƴana en ɓenni joni konno waɗeten ɓenni joni ko watten a waɗen hitande ɗo sen hirsi jibinaɓen fou année prochaine ɗon si jibinama accen noon hara en hirsali ɓen ɗon ɓe wona handen kadi ɓe habbo yani ɓen ɗon ɓe wuura ɓen ɗon préparé men noon ko gollanoyen hitande artoyornen kadi kala jibinaɓe hirsen joni si ɓe hirsi ko jibina kon fo 2022 2023 ɓe nawa ɓen ɗo won ɗon si 2024 kala ko jibinoya ɓe hirsa kadi 2025 ɓe acca ɗon
Allah non ɓay ko o moƴƴo ko o yurmeteɗo o okki biro annabi Musa ko ati kon taw annabi Harun andi ko ɓen hecci annabi Musa ɓen ɗon ɓe jibina hitande tawne nden décision ƴettama hikka on waratake ɓe jibina fewnata e waratake ɓen ɗon ɓe wuuri e jam ɓe ne'a ɗon ɓe janɗi joni noon ko Allah watta kon annabi Musa ko oɗo Allah faala préparude ko sova bani Israil ko ɓen e jungo Fir'aun kono ɓay Allah ko kanko wawi ko wi'uɗen kon ndaare stratégie mo woni juude o wallahi kala mo Allah faala liɓude o rukaymo kanko tigi o jiɓo ko honno Allah liɓirimo Allah addi annabi Musa fewndo hitande duwande hirsede nden ka tawta ɗon kala jibinaɗo hirsete ɓay bobo jibinama biro makko ndaarimo ɓe wi modi mi heɓi o ɓiɗɗo kono vraiment miɗo huli nde tawno oɗo ko hiddo aɗo hirsede ɗe non ko ɓiɗɗo labaɗo dariɗo andite to si Allah moƴƴini goɗɗo annabajo makko si Allah prépari goɗɗo wonu annabajo o wona ɓiɗɗo laatiɗo o wona ɓiɗɗo labaɗo ɓiɗɗo dariɗo ɓiɗɗo kelɗuɗo nene makko ndaray mo tu wulla ndari bobo anno labira ndari no bobo laatori kunɗo kadi ko hirseteku on say Allahu subhanahu wa ta'ala o wahayini e biro annabi Musa ɗo wahayu on na malaikajo ari Allah miijimmo ka ɓernde makko konnu waɗata ƴettu o bobo ɓaytunɗa hooli Allah ƴettu o bobo buumamo ha moƴƴa bugoɗamo ka cangol kono ta accu arme on ara par ce que kala ka hoɗo ka suudu ka bobo jibina bobo o wullay tun ɓe anda ñuuson jonne awa ndu suudu ɗo jibini bobo ɓe ara ɓe ndara ko jiwo ka ko gorko awa addemo ga o hirsay ɗon joni noy Allah miijini biro bobo on biro annabi Musa ƴettumo mawa ha moƴƴa ukkamo e debe hum bugoɗamo ka nder ndiyam accida Allah e ñawore mum nden subhanallah ɓe ƴetti annabi Musa ɓe mawi ha moƴƴi bobo hum ñande kun jibinakum ɓe naɓi ɓe suuɗi ɓe bugoyi ka ndiyam ɓe halfini hombo wiyeteɗo Allahu on ko ɗum waɗi accu Allah ne ane ɓiɓɓe maɗa ɓen accu Allah aynane musidɗo julɗo si weeti bimbi ɓiɓɓe maɗa ɓen ko goɗɗo e meɗen foofi wo jangu ko duwa hon ɗum moccirta ɓiɓɓe ma ɓen si ɓe yaha école moccuɓe si ɓe yalta ɓe yaha kala ka ɓe yahata hay ko fijindaro accidaɓe Allah no tawa e duwa ɓurɗo moƴƴude ko wakkilorte koye pay koye Allahumma wi'a bobon astawdi'uka Allahu alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fil ard ko ɗum mi halfinima on Allahjo tawɗo nangatamo gongere nafere ɗoygol ko kanko wodani kala ko woni kon ka leydi e ka kambu astawdi'uka Allahu الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض سيا halfini ɓiɓɓe maɗa ɓen Allah wallahi Allah aynayɓe goɗɗum memataɓe musidɓe julɓe no tawa ko wi'ata ɓiɗɗo maɗa on a'idhuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa e windoya ɗi du'aji inchallah mi kupoyay o vidéo ɓeɗo ko yewtuɗen ɗo mi watta du'aji ɗin non inchallah mi posta fi falaɓe darugol ɗum no tawa e ko aynir yani moccirta bobo on a'idhuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim mocciraɓe ɗum ɗo accaɓe yalta si ɓe yaltay ma accaɓe kala ka accuɗaɓe fawɗa e Allah holoɗa Allah ndareɗo biro annabi Musa alayhi salam ɗon andi Allah ko adiranta ɗi qissaji ko fiyen tasko waɗen hoore men se yani on situation non ko no gérirten programme ko ɗum woni raison addugol ɗiɗo nam joni Allah dali subhanahu wa ta'ala yani biro makko ɓay mawi mo naɓimo wukkimo ka cangol Allah ni habbo mi holla Fir'aun mi holla aduna on hay iwroyeɓe ɓawo ɓen hay enen tigi Allah holla en ko honno o wawi yani nafirde wallirde holorɗomo ko honto o yaltanta accuɗo fof holorimo kanko Allah ƴetti o bobo naɓi mo ha ka cangol ka ɓeygu Fir'auna lototoɗo wonaɗo dogede on Fir'auna hulaɗo on tawɗo so yi bobon tun o waraymo Allah ƴetti o bobo annabi Musa alayhi salam naɓi mo ha ka cangol ka o lototoɗo Allah addi mo kadi kanko Asiya ɓeygu Fir'aun e sonnaɓe gollanaɓe mo ɓen ɓe ari himo lotade ka cangol ɗon ɓeyi kum bobo hum ɓenni subhanallah
dari ko buumi ɓewjiti ɓe tawi ko bobo labbaɗo wa makko ala. Allah ƴetti giggol ngol bugi directement e ɓernde nene Asiya ɓeygo Fir'aun. On andi Asiya o wonno julɗo ko siɗa inde mo nene Asiya. Oɗo Asiya yiɗi bobo on directement o ƴetti mo naɓi mo honto ka Fir'auna hulaɗo on. Subhanallah. O naɓi bobo on ton o wi mi hocci bobo kono hino bobo on ko bobo labaɗo. Ndare Allah no jarol muɗum on andi biro annabi Musa fami maɓɓe on c'est une famille pauvre ɓe ala ñamete moƴƴa ko ɓe ne'ira o bobo. Jon noon Allah no faala yo annabi Musa tafo tafande tawde o wona gorko kelɗuɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o naɓi annabi Musa ka Fir'aun ka pale makko ka tawata fusman ka ñamete ko faalaɗa o. Asiya inni Fir'aun da andi en jombidirino duuɓi hewɗi en heɓali ɓiɗɗo mi hocci o bobo ɗo en anda nene makko few. Joni mi faala ya accu ne en oɗo hara en warali mo ƴetten mo ɓiɗɗo enen kadi jogitoɗen oɗo ɓiɗɗo par ce que en hoccu ko raɓɓiɗi kon Fir'auna wi awa jaɓi accepti. No ari e riwayaji ɓe wi Fir'auna tawi o hoolaki o wi o bobo ɗo tawi ɓe no ɓe wondita noon seeɗa kanko e bobo on o tawi bobo on no kalu ni no ƴoƴi gite onni o bobo mi hoolaki mo. On sayi ɓe wi o addi yulɓere yiite mi yejjiti e honɗum o addi o wallini onni o ɓe ndaaru si bobo on ƴettay yiite ngen e si o ƴettay ko hedditi kon ñamete on. Tawi si o ƴettuno ñamete on ɓe waraynomo par ce que ɓe innano ko oɗo tigiri kono ɓe wi o ƴetti yite ngen o maɗɗi woɓɓe no wi ko ɗum ñondinno ɗengal makko ngal ɗo anjari ɗengal makko ngal laaɓa o sugno ka ɗengal seeɗa. Ala kulli halin Allah majjini Fir'auna famali ko oɗo wonno hulde bone muɗum. Jon noon ɓe haldi ɓe fotti ɓe new ɗon Musa ka galle makko ɗon o wona ɗon handen kadi ɓiɗɗo maɓɓe. Ko ni annabi Musa ariri o ne'a ka galle Fir'aun o heɓi situation moƴƴo o heɓi dépense moƴƴuɗo fiyo o kelɗo. Ndare nde yumma makko hoolino Allah ƴetti bobo on bugi ka ndiya ndare kon to bobo on yalti. So wiwno o hoolaki o joggiti bobo makko wulli ɗon no gasa ɓe ara no ɓe wara bobo on ɗon. Idan annabi Musa ko ni woniri ɗon ha ɓe janɗi. Joni noon Allahu subhanahu wa ta'ala o neli ɓe kono ɓayna histoire annabi Musa on wonɗen ɗo ko fituyen faamu ko situation hombo addi ha tawi Fir'auna o warayno ɓiɓɓe yani bani Israiliyankoɓe ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen o acca woɓɓe goo. Donc Allah non nuloy annabi Musa joni en yewtoyay ɗum ɗon ñande go inchallah ko honno ɓe yaltirno ka Fir'auna ɓe yahi nokku goo après Allah non ɓe wonoy to ha ɓe timmini duuɓi maɓɓe ɗi Allah non neli ɓe. Joni noon ɗo ɓay annabi Musa arti ɓe ari ka Fir'auna. Joni Allah no andintinde yani bani Israiliyankoɓe ko waɗani ɓe kon wiwɗen ko ɗum pettu woni o aya ɗo. Ɗum ɗa fof en nawtu ɗum histoire on fi tay jiɓo ko honɗum waɗi ha Fir'auna wonno warde bani Israil. Komɓe woni bani Israila komɓe woni Fir'auna ko ɗum naatuɗen histoire annabi Musa on ɗo seeɗa. Allah wi jon noon andite tuma nde mi danduno on bone Fir'auna tawi himo hirsayno ɓiɓɓe moɗon worɓe ɓen o accana on rewɓe moɗon ɓen ko o gollina. Tawi ɗum ɗo kadi woni e hoore moɗon lette hulɓiniɗe taw yejjitanan ɗum onon bani Israila par ce que mi danduno on ɓay annabi Musa ari ko raɓɓiɗi kon Allah yaltinno ɓe kamɓe bani Israiliyankoɓen. Ɓay annabi Musa acciyake annabi Musa ɓay o ari o wi'i Fir'auna joni o nulama ko ɗon wonɗe jettitude fi tan juutintangon ha feƴƴita. Joni o nulama o wi Fir'auna Allahu on nelilan e ma ya jonnan bani Israiliyankoɓe ɓen acca maccinɗingol ɓe accu aɗugol ɓe maccuɓe ma par ce que wonaɓe ɗum joni jonnitanɓe mbiyada e maɓɓe. On sai Fir'auna inni mi wawatama accidude e maɓɓe an wona a gongajo e pisa gomɗinalilan kadi an tigiri mi warete ma mi waɗama ko boni. Ko raɓɓiɗi kon Allah subhanahu wa ta'ala o yewti annabi Musa onni moɓanan bani Israiliyankoɓen fof bimbi dawon yahon rewol ngol lawol ɗo. Ɗum noon Allah woni andintinde ɓe ɗo. Allah inni joni noon ɓaymi dandi on bone Fir'auna ko wonnon kon wadde maccuɓe andite kadi wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah wi andite ɓaymi dandi on bone Fir'aun mi yaltini on e nder saare Misra nden e nder royaume Fir'auna moɓu no konu makko ngun onni jokkiten ɓe mahi warenɓe
do mi falaka yon confuso ko en andu tun joni ko ni annabi Musa yaltiri ka Fir'aun o mobu no bani Israel ko be fobe fokkiti yaltugo be ari non ka ciangol ka Nil ciangol burgol gol jandude e der Misra o ay be ari annabi Musa e bani Israel ko ben be ari be jokki lawol gol ha natugol ka der diyan tay alaka selire handen kadi lawol gol ko ya ta'itu ndiyan na jonnon ko maayo den andi sinama Nilo be yejjiti jonnon Fir'auna e groupe mu gonno arde baawo be desidi argol wara annabi Musa e kala dumajo e kala bani Israel ko jo yuto do baawo mabbe be ari ha be hayno ndiri yani groupe annabi Musa on hayni groupe Fir'auna no arde baawo be maapi tay alaka berewa alaka selire bani Israel ko be ni inna la mudrakuna be ni Musa enen hewtita magoy do solution ala Fir'auna wara en fu annabi Musa do kadi holli ko ha honto hola gor Allah nafata Allah annabi Musa ma ki kalla inna ma'i rabbi sayahdini joma annu wonde an ku fere ala o nafay parce que kanko yamiri la yomi ardo na min arani do hore an ay tun Allah nyila mi ardu golla do mi ardi do wallahi wakkitata en do jonnon ay don hewti naare golle Allah subhanahu wa ta'ala Allah yamiri ciangol ngol o wi ko ayyo ciangol feccio pecce didi njane ndiyan dan fo moboniri dan yadi dow ka tawdil azim Allah wi ndiyan dan fecci e tumbo o yori few ndiyan dama woniri kanano dama woniri ka nyamo yani lawol udditi ka timbere ndiyan dare de golla Allah den wana tindi wana talini ko alqur'ana wonde yodde dum sibbe julbe Allah fecci lawol ma ciangol ngol mer on e tumbo o wi fecce ngosengo ga woniri fello ndiyan ngoga woniri fello ndiyan ley o yori ken woni mbullari be fecci subhanallah be ari be lumbi fewndo be lumbata be lumbi ha sakkiti don ka annabi Musa lumbugol ciangol gol tay sakkiti don ka Fir'auna na lannina to de kan der ciangol parce que dum on no juuti distance no wonno hakkunde mabbe joni be ya atike o kike yimbe annabi Musa ben be ari ha jawgol ka premier jo mabbe on jawata don premier jo yimbe Fir'auna ben no ukkade ka dernier person annabi Musa en jawata don fewndo on say dernière personne Fir'auna no ukkade kanyer ciangol subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala wonni ciangol artu jokke to da programme ma ciangol gol fu'iti ilugol gol halki non yo gol yoli non handen kadi Fir'auna e himbe mudum ben fop hay goto dadali gol ali gol yoli ha fewno non gol ari halkugol Fir'auna fewno Fir'auna fuɗɗi loƴagol kon sa non o inni amantu billadhi amanat bihi banu Israil onni awdo o andi kanko tigi Fir'auna jaka o mara dole o mara pouvoir jaka do wodi burdo mo wiyetedo Allah o wi joni o gomdini on mo gomdinno annabi Musa e bani Israil ko do kado nali Allah onni o gomdini on mo gomdinno dum bani Israilian ko ben annabi Musa kono Allah inni mo al'ana Musa yani Fir'auna ko joni non gomdinta ko joni non rekoni satala wonde ma ko mi woni joma ma duubi temedde nay e ko fawi mido jonnuma buttu mido jonnuma pouvoir hida salanilam hida rewde goddungo awi ko awoni rewetedo ala ko awowlali ko hande non ka satti do no wi'ata lan joni a jabanilam Allah wila ko dum wadi goddo juldo nayo accu ha lernde mo maya o tuba Allah yewtike ka Qur'an o jabanta tubu buye kala accudo ha hewtika maya tay mayde nden ari o wi ko don o tubata ko ya tubu ado dum gera modja nayi accu hata wado an kat andi amara rekil fus amara kayilto inna Allah mi tubi Allah jabata dum no Allah jabata dum no kono do e dum musibbe julbe nelaado sallallahu alaihi wasallam e maki Jibril yewtike be Jibril arno inni Muhammad sayi anno nyande mi halkayno Fir'auna bay ko Jibril wonno jettugol ndiyan dan fero ka hunduko Fir'aun subhanallah kono Jibril wi mi do huli fi ko mi huli kon wota yurmende Allah den hewtu Fir'auna do ye o mayde to o wowlu don inna astaghfirullah yurmende Allah den nangamo don sayi anno mi do jetta ndiyan dan fero ka hunduko makko fita o waaw wowlude kongol yafuye dare Jibril no huli wota yurmende Allah den nangu jiyaado yeddudo Allah duubi temen e ko fay jiyaado woludo ko Iblisa wowlali Fir'auna ko wadi kon Iblisa susali wadde Iblis e boyre mun nedi o wi ali ko rewetedo o wi ali ko kanko woni tagudo on
amma fir'auna o wi'uno ana rabbukumul a'la komi woni jooma mon tedduɗo nokkugo inni o andanaɓe reweteɗo siwona kanko o yi kono ndaare ko honto ɗo jibril huri wota yurmede o nden nangumo ko ɗum ɗo fameten Allah ko yaajuɗo yurmede musidɓe an a julɗo julanowo Allah horanowo Allah fi kala ɗa mari erreur ɗa mari bakkatuji tawɗi ɗiɗo hiɗa ninsi e majji ɗa tubude e majji wota taƴo yurmede Allah nde musidɗo julɗo wota taƴo yurmede Allah nden andu Allah yurmede makko nden ko yaajunde si fir'auna waɗi ko waɗi kon fof o hulanama wota yurmede Allah nden nangumo o daɗa an ko honno taƴortoɗa yurmede Allah nden ha sikka Allah yurmintama ta waɗu ɗum jonnon Allah inni andite onon bani Israila fewno fir'auna halkoto ɗo himo yolo ka nder ndiyam onon banu Israila ɗon daɗi ka hoore maayo dow joni on ƴawino ɗon dow ka kene hiɗon ndaara Allah daali wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun andite tuma nde men feccuno baaru on men yo halkili yoragol fir'auna e yimɓe muɗum ɓen men dandi on onon bani Israila men halkiri ɓeya yoragol tawi onon wa antum tanzuruna hiɗon dari dow hiɗon ndaara Allah waɗaniɓe honno modi zif no yori hoore modi zifu jo ɓe bani israiliyankoɓe ɓe no yori hoore ndaare Allah no ƴetta ɓe o itta ɓe taw ka fir'auna wonnoɓe lertude to o halka fir'auna yeeso maɓɓe mo kamɓe tigi ɓe sikkuno ko kanko woni Allah kono ɗum e ɗum mum ɓayti ɓe iwi ɗon ndaren kon to kamɓe Allah ɓe yaltuno ɓay Allah gaynidi e maɓɓe ɗo joni fir'auna halkama few kono mum ngun gasi ɓe yaade annabi Musa ka Allah subhanahu wa ta'ala faala ɗon Allah daali wa idh wa'adna andite kadi andi ɗum ɗo fof ko Allah woni tippinande nelaɗo on yewta sahaba ɓen yewta alyahuda ɓe fewndinoɓe nden ñande ɓen ha fewndiɓe handa ɓen depuis ñande o aya tippi himo yewtude andintinde bani Israila ha ka woni ɗo ha ɓe fewndiɓe hande moƴƴere ko Allah waɗannoɓe kon ko nayi ɓe jaɓali ɓe sali Allah daali wa idh wa'adna andite tumade men foduno kadi Musa annabi Musa 40 laylatan jemmaje 40 thumma takhastumul ijla min ba'dihi on say hoti jogiti ɗon ngaari ndir rewetendi ɓawo makko kanko annabi Musa wa antum tay onon zalimuna ko on toñuɓe ko on woni ɗum ɗo ɓay Allah halki fir'auna o immini annabi Musa yo yaado e bani Israilan koɓɓen e nokkumo o faala on e nder ko ɓe yahata kon ɓe fotti e woɓɓe hino moƴƴini ngaari hiɓe jogi ngaari ndi ɓe woni e rewde hiɓe jogi sanamuji ɓe inni ya Musa ko ayyo Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha wo waɗani men reweteɗo no ɓe aw kama lahum ilah wo waɗani men reweteɗo kano ɓeɗo mari ni reweteɗo subhanallah e hoore Allahjo danduɗo on won to fuu o addi on ha ɗo o moƴƴike moɗon joni on wona maccuɓe on gollanta goto on hula ɓiɓɓe mon no wara on hula jiwɓe mon no viola on hula cuuɗi mon no lanca hande kadi ɗum ɗon gasi ɓerɗe mon deeƴi on tabiti hiɗon landadalan kadi mi waɗan on reweteɗo goo hara wona on Allahjo ɗon ndane bani Israila konnuɓe yoɓiri Allah nde Allah dandi ɓe ɗum ɗo fof ko ɓe wi yo annabi Musa waɗan ɓe reweteɗo goo hara wona Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe wi Allah annabi Musa waɗan ɓe reweteɗo goo annabi Musa inni mi wawa ɗum en yoyay ɗum yeeso inchallah jonnon ɗo e nder o place mo ɓe wonno ɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o wi jonnon Musa miɗo faala ya aruka an miɗo faala ma invitude ka fello tour an tun ara wona ɗon balɗe 30 mi jonnama mi tippinama tawra ton miɗon andi annabi Musa o yewtidayno e Allah directement wona innugol ko wahayu arayno ko Jibril arayno la ko ɗum waɗi annabi Musa kamɓe kadi ɓe heɓi ko woɓɓe goo heɓaale e annabaɓe Allah yewtayno o nana konngol Allah ngol directement Allah noddamo o nooto ko ɗum wanno ha o ɗaɓɓi wi'ugol honɗum ha o ɗaɓɓi wi'ugol accimiyama Allah ɓay e yewti ko ɗuuɗi accimiyama joni Allah inni oɗon hewtali taw ayyatalan ka aduna ɗo gite maɗen heƴata noppi maɗi no heƴa nanugol konngol angol ɓay mi okkiɗi on puissance mi waɗani noppi maɗi yo ɗi wawu tenugol nanugol konngol angol ɗi jaɓa ɗi faama
hara hoore ma nden explosali hakkille ma den fettali sabu wallahi sina Allah newini dum gasa tah wawata wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam be maki munkari e nakir malaika be tawoyten ben ka qabru meden sibe wowlude a innay parñitte ndiyan ko non voix mabbe on waɗi malaika be wada be ben premier interview on ka qabru nyande mayda si a wattinama munkari e nakir be maki hito mabbe gonno tiidiri wa parñitte ndiyan kono miji den hito Allah subhanahu wa ta'ala ngo kono Allah inni Musa an ummido waɗanma ya nanu hito an kono a watala yiwde jonnon argol be do ɗiɗo jemmaji Allah inni joni Musa miɗo faala ya aru antun e wi'ino hari annabi Musa no marno kocira biyeteɓe annabi Harun tay ɓemɓe ardino e maɓɓe ɓen ɗon kañum kadi ko annabaɓe konnu Allah waɗiriɓe ɗum ko fi ko wallito annabi Musa kala ko annabi Musa yewtiɓe kamɓe ko directement ɓe gomɗini ɓe hooli par ce que ko ɓe annabaɓe Allah no joni ɓe martaba kamɓe kadi annabi jonnon annabi Musa inni Haruna koto miɗo yahude Allah no wa'anila rendez-vous yomi yahu ko on say Allah jonni annabi Musa nde deftere nde Tawrat Allah jonni ɓe décision ji ɗin fuu ko honno Allah o rewirte ko honnon Allah faala fop Allah wa'i ton jonni ɓe e nder ɗin ɗon jemmaji annabi Musa maki Harun miɗo yahude ka Allah no nelaninmi no invitinmi o wi yomi yawmin tun jonno miɗo faalama accirde bani israiliyankoɓe wona chef remplaçant ɗo hollaɓe ko honno Allah rewirte beru ko andoɗen kon wonda e maɓɓe hammi ara kono mi tori kema wota ɓe lanco dey wota ɓe murtu dey ɓawan ɓe haldi ɗum ɓe fotti o yewti ɗum bani israiliyankoɓe joni hoorejo mon on ko hombo ko annabi Haruna alayhi salam kono karamo ko ɓe inni hari bani israiliyankoɓe hiɓe yiɗuno annabi Haruna kono ɓe hulatamo kono annabi Musa kam ɓe susatanomo par ce que ko neɗɗo ñaaɗunoɗo hiɗen andi no tawno ko yaltinnomo Misra nde tawno o tappi goɗɗo on o maayi kono en aroye ɗum ka qissa makko ala kulli halin ɗo on tawi joni annabi Musa ɓe immi ɓe yahi ka Allah subhanahu wa ta'ala yidugol e Allah yahugol ka rendez-vous makko ɓe acciri bani Israila e annabi Haruna alayhi salam jonnon ɗo Allah daali 40 laylatan hari ko jemmaje 50 Allah fodunoɓe kono ɓayɓe hewtoyi Allah hon ɓeydani ɓe 10 karamo ko ɓe inni ko fi honnon Allah wiɗo 40 layla o innali 40 yawman ko fi honnon Allah innali balɗe 50 ko inni ko jemmaje 50 fi honɗum ɓe inni parce que ñalormaje ɗen fayda ɗe kontatako si weeti tun ñalorma nangen fuɗa wonno nge wowirino nge mayayira nge yani nge walore wonno nge wowirino a wata seɗidirɗe nañ hande différence no woodi on faami amma lewru ndun si ndu woni ka ara nun a yi'ay anda ko fuɗɗode mayru on ni si ndu woni ka tumbo a yi'ay anda ko tumbo mayru on ni hande ko 10 ande ko 1 ande ko 1 a si ndu hewti kadi kandu lanna a yi'ay ɗon kadi anda ko wosengo to ndu wontiri haray ndu ɗuyti donc ɗum waɗi ɓe inni ko lewru ndun kontirte si on daari Allah ko wiwno wal fajr o wi wala yalin ashr mi wondiri jemmaje 10 ɗen kono woɓɓe no wi ɗon ko ɗe ñalɗe wonɗe 10 juldandu o ittude goo juldandu ha ñande Arafa ƴawa ɗen hooreteɗe ɗon e ko ɗaɓɓeteɗon moƴƴereji muɗum ko ɗum woni ɗen ɗon wala yalin ashr on faami donc ɓe wi ɗo ko ɗum si Allah wi'i honno 40 layla ko parce que ko jemma on ko lewru ndun kontirte yani wona nangue ngen si on daari fayda Allah ko so wi'i tu yo goɗɗo hooru kaffara yo mo adda ñalorma parce que so inni joni yo goɗɗo hooru o inni salasata layal jama on hoolira e jemma kono inna salasata ayyamin balɗe 3 ɗon ko parce que ko ñalorma hoorirte kono kala ko tawi ko kontugol woni ko lewru ndu ma ɗuma on ko jemmaji ɗin o addirta kanko on faami donc Allah wi ɗo non joni ɓay Allah inviti annabi Musa fiyo yahuton ɓe wona balɗe 30 ɓay balɗe 30 ɗen timmi Allah wi joni ɓeydu balɗe 10 no woodi cause ko ɗum ɓeejirano kon e aro e yugol ɗu yeeso parce que naafi histoire annabi Musa wonɗen ko firugol tun aya Qur'an o Allah daali jonno nde annabi Musa yawno kon on invitation ɗon summa takhastumul ijla on say onon jogiti ɗon ngaari ndir rewetendi min ba'dihi ɓaawo makko kanko annabi Musa wa antum tay onon bani Israiliyankoɓe zalimuna on toñi hoore mo ko ngaari hondi Allah yiɗo ɓe jogiti rewetendi on andi annabi Musa ɓay ɓe fokkiti rendez-vous maɓɓe on kamɓe Allah
ko Jibril Allah imminno yo ar yottina mission on yaaday Musa alayhi salam jonnon karamo ko be wi do bayti Jibril ari gorko goto harino hakkunde ton bani Israel ko be mo inne Samiri kanko Allah wirnitanimo o yi puccu ko annabi yani ko senna Jibril arduno ko ma dabe hon kumbe jawno ko ngemum kumbe arduno ko joni non kanko odo Samiri o jokkiti batte puccungu kala ka puccungun tippi o ƴetti na mo be andi ko jemmaja cappanne ko tati ko cappantati wonno on say Allah beydi sappo ko dum wiwden joni woni cappannay ko adino fodude kon ko cappantati on say o watto e sappo woni cappannay nam Allah subhanahu wa ta'ala o ƴetti yani be wi odo witedo Samiri o jokkiti batte puccu senna Jibril ngun kala kangu tippi o yaha o nokka don leydi kala kangu tippi o yaha o nokka don leydi on say be wawi o yetti dum don kanko o jibindiri e kange wo hibe jogino ton o moƴƴini estati ngari jandundi labandi o newdindi ha moƴƴi o mahi o wadani ndi budde tay hennu dun sinati ton ndi wuuday wada hito don andi no wodi hay lekkoy go sa wadi koy tun a wutti koy ma walini koy ka hendu woni nanay koy wuuda koy sonka tay ngari ndi waday hito o ari o wi bay woni joni andi ko balde cappantati annabi Musa wayninobe bayno woni den don dem feƴƴi annabi Musa arali hino Allah beydoyi ton sappo kono kambe be anda parce ko be waynano ko cappantati telephone ala ka communiquer on faami famande nyande o do Samiri o wi he o yi Musa artali ka awaka o yahuno ton o yejjiti ga Allah jo makko ko ndi ngari do woni Allah jo makko ko ndi do rewete subhanallah benni ko imma o mayi ma dum o aro ya jono innan ko gawo yejjiti Allah jo makko ko o do rewete ndi ngari do ko ndi ngari Allah wi do wastakhastumul ijla min ba'dihi jogi do ngari nin ko Musa Samiri ko on moƴƴinno ndi ngari umitedo Samiri Allah no yewti en fi makko en yo yey fi makko yeso inshallah jonnon be jogiti ndi do ngari o noddido jamaam be buy mabbe be ari Allah in o ya annabi Haruna bay kon acciranobe onni acce wota on yeddu Allah ha hewton do wota rewndi ngari wona ndi do woni Allah meden o kono be salanimo hibe yidimo kono be hulatamo be ronkimo doftade joni non o tayso memmini don gere innugol be wadi gere ma o senday be wacca don o jetta gomdi mabbe en pasari wobbe no jabanimo wobbe rewali ngari nin kono bembe duuda onni joni non ta o memmin don gere kadi annabi Musa artoya inna ko honnun sendiniranda bani Israeliyankobe be joni ko accanyo don haami ara o wakili o munyi don kanko annabi Haruna o habbi haritur annabi Musa o ko du wadi bay annabi Musa ari o taybe do be fuddi kerewde ndi do ngari directement o yahi o nangi koto makko o nangi waare den do e hoore den on say on inni wota nangiranni wota wirtan yeso be do Musa min namen inne be rewndi ngari ala ko mi kataki kono mi hulu kadi sendugol be aro ya inna mi sendi bani Israeliyankobe be ko ndingari Allah inni do rewdon di bawo annabi Musa bay tun cappantati on timmi o arali onon on faamali mi no be jani moton sappo waddon ko yeddudon Allah subhanahu wa ta'ala wa antum tay onon zalimuna ko on toñube wonkeji modon ni ko on toñube hoore modon moƴƴingol ngari rewandi awmi wadande on ko madani on da fu dum ko toñugol hoore modon no on saynon Allah subhanahu wa ta'ala o wi hondum kono thumma afawna ankum min ba'di zalika ndare moƴƴere Allah ndare yurmende Allah de ha joni mo jonnude bani Israel ko ben chance ko du wali son yifi joni be fewata hibe wondi e kuddi Allah arino ha Allah hudino be fewno ne sallallahu alaihi wasallam ko paske Allah anino be kala moƴƴere ko wadete ko Allah anino be kala ko tay kon biddo adama no hani hebugol do kono be wonali reconnaissance est-ce qu'on fami Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi thumma afawna ankum min dhalika bay on wadi dum fo kadi hatta kadi mi yafani on dum bay annabi Musa ari be sifanama be yewtidi e Samiri ni kanko ko ni hakkille makko de yirimo yo wadu on say be inni joni gasi be artu kadina on say Allah o yafani be kadi bay non Allah yafani ke be dum do Allah wi ko fi on dum yaforani on dum do onon bani Israel la'allakum kufi onon tashkuruna yon jarnan ande tanon la rewolla
ko fiyon jarnan antino la rewolla joni etta exemple enen be wuruɓe hande si en daari bakkatuji ɗi wonɗe wadde ɗin ɓaawo sumaye Allah no munyani en ɗon o wirtali en o acci en ha ɗo hewti maɗum haysinaka sumaye ɗo tawa a waɗi bakkatu hitande duuɓi tati 2021 fo 2022 fo 2020 fo 2000 fo kiɗa yeddude Allah no accuma ɗon modi andi to Allah moƴƴi kema ha joni o jaɓitalima ha joni o jaɓitali gite maɗen o jaɓitali noppi maɗin o waɗinalima accident tawa a perda e gurdam maɗa amma a yaali modi andi to Allah moƴƴi kema an kadi tuuba non tuubu non hande lawoto artu non ka Allah hande lawoto nam Allah subhanahu wa ta'ala o wi honɗum o wi joni no non la'allakum tashkurun ko fiyo jarno Allah e ko waɗani on ɗo jonnon Allah daali wa idha atayna Musa andi setumande men okkuno non annabi Musa alkitaba deftere nen ko honde ni deftere nde ɓe yahanno nen to ka balɗe 50 ɗe wonti 50 ko ton Allah jonnoyɓe nde ɗo deftere o wi wal furqana sendidirde gonga e fenade tay ɗum kadi ko fi on ɗum ɓe jonniri mo nde la'allakum ko fi onon ɓe bani israiliyankoɓe tahtaduna yon fewir nde deftere feewiron ñaawoje ko woni e mayre kon golliron ñaawoje ko ari ton kon fi yon male ha joni fi kala on yeddi Allah ha feƴƴiti Allah no falana on moƴƴere Allah no falana on natugol aljanna Allah subhanahu wa ta'ala o daali joni non ɗo Allah wi onon rewnoɓe ngaari ndin mi pardonay on goy kono ko sarti ko condition ɓay annabi Musa arti Allah wi mo wakkili yaafagolɓe o accanay ɓe fiw kono mo waɗani ɓe condition goto Allah daali wa idh qala Musa jante tuma nde annabi Musa wi'uno immorde ko Allah wahayni ɓe kon nde o wi'anno li qawmihi yimɓe makko ɓen ya qawmi ko onon yo yimɓe ko onon yo bani israiliyankoɓe innakum no onon dey zalamtum on tooñi anfusakum wonkiji moɗon ɗin fi hon ɗum bitti haadikumul ijila sabu jogitagol on ngaari ndir rewetendi koko rewɗon ngaari ndin on waɗi bakkato mawnuɗo on tooñi hoore mon ɓay alamo toñuɗon sina hoore mon nde neɗɗo no yedda Allah ko hoore makko oni toñude par ce que ko woni yeddude Allah kon ala ka arta sina e hoore makko kala ko yedduɗa Allah no windede mare kono ko hombo ɗum bonnanoyta ko an na do goɗɗo go arata yeddaɗo Allah nangira ɗum ɓiɗɗo ma ɗum baabe ma ɗum goɗɗo go ko an artoyta e hoore mum ko si Allah wi ɗo zalamtum anfusakum on toñi wonkiji moɗon ɗin sabu ko sirkan ɗon kon Allah ronkuɗo wonande Allah reconnaissant moƴƴinɗon ngaari rewɗon ndi kadi jaɓuɗon rewgol ndi Allah wi joni non ɗo bitti hazikumul ijla o wi fa tuubu awa tuube non subhanallah e jaka Allah ko ɓe waɗi ɗo fo Allah no jonni ɓe dambugal tububuya Allah wi fa tuube ila bari'ikum faade ka jomi moɗon ko ndu woni ɗum laɓɓine ɓernde mon nde ga tuuba non Allah o wi on say noon faqtulu warindiron anfusakum wonkiji moɗon ɗin dhalikum ko wiyaɗon yon waɗu ɗo khairul lakum ɓuri on moƴƴande inda bari'ikum ka jomi moɗon fataba alaykum o tubana on subhanallah aya mo yonɗen on ɓawto hecciyanki siɗon manditi innahu huwa tawwabur rahim ɗon ande nden en janguno ha dari ɗen mo mi sikki hecciyanki ko o darorno ɗen innahu huwa tawwabur rahim ɗi ayeje ko ayeje tawto no duwa frappude kala conscience ɓiɗɗo adama kala julɗo wonɗo bonnude Allah yo andi to joma makko tawwabur rahim ko jaɓɓo wotubo buya yurmeteɗo kono noon ko sa arti lawka makko nam musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o wi joni ko waɗaton onon ɓeɗo bani israiliyankoɓe condition mi jonni on onon fi yon tuubu mi jaɓana on ko honɗum ko yo on immo jemma e plon niwre ƴetton kaafaje onon jaɓuno ɓerrewi gaari ni na de bani israiliyankoɓen fo ko onon groupe rewnoɓe gaari ni fo siɗon faala yo Allah yaafo on faalaka heɓugol lette Allah ɗen ka lahara huɓɓe yani imme jemma geron e niwre aron e hollande ka leydi ka henti ƴetton kaafaje ukkoɗon ka niwre ton haɗa no niɓɓiti goto e mon renta oya soppiniron ɗon ha weeta hatuma henti o koyon soppidir ha fajiri feera hento watton yi'inirde ka wattuɗo yi'inirde o acciron ni hara leeron hatti tawɓe ɓe maayi e nder geeron fuu ɓeɗo ko natoyaɓe aljanna ko yamɓe shahid ɓe maayali ɓen fof Allah jaɓaniɓe tububuye on kala tawɗo soppama barminama ma haysi barminaka ko woni tun a waɗali nafiki yagal nder ton suuɗagol suuɗo kafaje ɗen jooɗo ɗaɓɓa ka jooɗoɗa nokkugo par ce que yimɓe ɓe rentama kono Allah no rentuma
ko war so inni ko faalaɓe tuubugol ɓen haray yo ɓe yahu ɓe waɗa ɗum ɗo andi ɗo ko say ɓernde ma nden no jaɓi kono ɗo ɓay tawi ɓe yii tun ɓe tawi ɓe bonni Allah buye maɓɓe jaɓuno ɗo ɓe huɓɓe yani ɓe ari ka niwre ɓe ƴetti kaafaje ɗen ɓe ari ɓe waridiri hakkunde maɓɓe ɗon jemma no niɓɓita renta on bo wonɗa soppude no wawa wonde ko biro ma ko baben ma ko koto ma ko modi ma ko ɓeygu ma ala ton mo kala mon no yawde kala mo nanɗa anduɗa ɓattike ma si a heɓi tun fiili goɗɗo no heɓɓo ma ko naɓɓu kaafa kan soppaka soppuɗa o ko fiyo maaye wona piirirede on say ɓe piiri ɗon ha ɓay weeti ɓe tawno allahu on ƴettiti ɓen ɗon on ɓe yaafa tawno ɓen hino heddi tawi barmi ɓen ɗon ɓe ñawda ɓe wonti karɗo tawi ko laaɓuɓe hannden kadi Allah ittiye maɓɓe on shirku ɗon jonno musidɓe julɓe tedduɓe enen mofta janaɗo muhammadin sallallahu sallam alayhi par ce que ko yewtirten fiyo qur'an ko fiyen tasko na yen sonkutum wiyen ono wawi yewtere on ɗo no wawi ma hande meɗen wawi jen tagol ma ko fiyen tasko musidɓe julɓe ko ɗum woni joƴƴinande ɗo hoore men tanji men ɗin yoɓon connexion moɗon on aron daren koko wonɗe yewto ɗo jentoɗen deftere allahu subhanahu wa ta'ala nde ko fiyen tasko fiyen heɓu ko nafu en ga seeɗa immodoɗen enen kadi e ɓeydagol iman ko Allah subhanahu wa ta'ala wiye moodi Allah o ko moƴƴo Allah o ko yurmeteɗo batti ko o jeyi en batti ko o taji en fami enen mofte muhammadin en sallallahu sallam musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum honto yiwɗen sariya mo Allah inni e warnir so yaafo en ala Allah moƴƴike e men Allah teddini fi meɗen sabu ko yiɗi kon nelaɗo makko on enen mofte makko en si en bonnimo nayen warinir nayen taƴo waɗo nde sa bonnimo ko a taƴu terel ma oyna kala tuma kala waɗɗa bakka to si Allah accante a taƴa hondu ma wotoro ma taƴa nowru ma ɗum taƴa ko hondu koyngal maɗa ko non taƴirta ñande tuma kala enen musidɓe julɓe en wawayno ɗum billahi aleykum en wawano ittugol taƴugol ɓandu men ndu ndareɓe ɗo ɓe ennaɓe wari nder fiyo Allah yaafoɓe an Allah innama si a bonni Allah nin suka ɓernde ara salligoɗa juula darɗe ɗiɗi fewta Allah wiya Allah mi torikema ko min bonnunoma ɗum ɗo minin si mi torikema yaafolam andi ɓe jaɓuɓe argol warindira ɗo ko ɓayɓe nin si tawino ɓe nin sali ɓe jaɓatano ƴettugol kaafa suto mayde kono ɓe nin si bonnere maɓɓe nde Allah no wawno ennugol mi yaafan toon tun kono fi hollugol différence hakkunde maɓɓe e meɗen tawi ko enen Allah marani ɗum ɗon ko enen bonnata Allah aren Allah fewta Allah tun wulla e makko tun en nagasi mi yaafike ma koni tun wata wattu ɗum ɗon fanna maɗa wuri sarti on ko ɗum ɗon pet ko ta wattu wata fillano goɗɗo kajarala wadde ɗum ɗo silu ɗon hala o yaafike ma torki Allah yo Allah yaafo e musidɓe julɓe tedduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala o wi ko wiya ɗon ɗo yo on warindir ɗum ɗo o wi zalikum ko ɗum ɗo woni khairul lakum ɓuri o moƴƴande inda bari'ikum ka jomi moɗon fataba alaykum o jaɓana on tububuye on innahu no kanko Allah huwa tawwabur rahimu ko kanko tigi woni jaɓo tububuye yurmeteɗo hande kadi en daroto e oɗo aya hande e pason en lannali kono o aya ɗo mi faala en fuu yen jogoɗe ka hakkille me en e yinomo ɓawo ga hande kadi Allah jonni en mo ɗo innahu huwa tawwabur rahim haray musidɓe julɓe tedduɓe en sertiray ɗo wi'ugol joma meɗen tawwabur rahim ko yaafotoɗo yurmeteɗo moƴƴo tawɗo simo faala lettude ala haɗowomo si Allah no faala lettude julɓe ɓen fop e heferaɓe fop ala wi'omomo Allah ko fi honɗum lettanɗa kombo susi daragol lando Allah si Allah ƴetti moƴƴuɓe bomɓe fof feroyke ka yiite soki wi'i tampi kombo susi innugol ŋeƴƴugol ɗon ala kono Allah a bonnaymo ha oynama mi yaafike ma ka moƴƴere makko e ka yurmede makko tawa kadi so yaafike ma bonnere nde bonnuɗa nden ala ŋeƴƴowo inna Allah ko fi honɗum yafaniɗa o bone makko on no mawni bone makko on no tiiɗi ko fi honɗum yafaniɗa mo sina dey hara ko bakkatu hakke goɗɗo yaaduɗa siko hakke goɗɗo Allah toñata on ɗon o yaafanoma o acci ronka jontude on ɗon hakke makko kono si tawina ɗum ɗon musidɗo tawi ko Allah tigi bonnuɗa ma a yaafinike hakkeji yimɓe ɓen ha gasi ɓe yaafanike ma Allah kanko o yaafotoma hara kadi wowlowo ala hiɗen weltani hoore weltanoɗen Allah ko tawi kon ko o jeyi en ko o ñawoyta en ko ɗum ɗo karamo kojo goto miijitino ha o wi wallahi simi darnoyama yawmal qiyama mi suɓindinama yumma an jibinɓelam ɓe yoɓe ñawan kamɓe walla yo yumma yo Allah subhanahu wa ta'ala ñawan mi suɓoto yo Allah ñawan kanko
wallahi o wi simi landoyama yo yumma an jibimɓe lan ɓe ñawan ɓe holne boneji ko mi waɗi kon fuu e moƴƴereji ɗin fuu ɓe ñawalan ɓenna mi naatu aljanna maɗo yo mi naatiroy to e siko Allah ñawata lan mi suɓoto yo Allahu on ñawan sabo kanko ɓuri yumma an yurmede en tun kala yo Allah yurme en siɓɓe julɓe tedduɓe ɗo yon kupude mi andintina on fi koye ɗo pay koye alyatima hoye won koye telimile koye wonɗen e wallitade mi toriki on ko soma yeni musidɓe julɓe wallitoɗen koye ɗo pay koye mo kala meɗo heɓu ko waɗani koye ɗo sabu Allah na sabu goɗɗo na sabu wowlowo on na sabu hay e goto sina wiyeteɗo Allah subhanahu wa ta'ala o mo yonɗe yude ɗo yimɗen ko yurmeteɗo koye ɗo pay koye ko pay koye sonji koye en yino ɗo photoji maɓɓe ɗi ñande mi atirana en ɗi tun kañum kadi fi darugol sen wawa en fo yiwde haray holluɗen ɓe wawino yahugol ɓe fuɗɗanoɓe darnugol ɓeɗo ko fallen waɗande markage kaɓe wawa jangude on yino ɓe wa'iri noon chaque fois en hollay numéro men zel on ko 347 523 3007 mi torike on ɗo e soma e on mayde taw hara en heɓaniɓe ɗuɗal ngal wallahi jama on wakkile ke moƴƴa siɓɓe meɗen wonirɓe Canada ɓe hokki en 30 millions kamɓe ati waɗande en naɓino mbuuɗi goo goɗɗi goo kañum kaɗɗo mannike ɓen ɗon ɓe waɗani en ɗin ɗon e yahi gollugol ngol wonɓe Amérique ɓen ɗo kadi buyi addani en zel kono haray montan mo devi waɗani en on haray timmali ha joni onon kadi wonirɓe ɓen Afrique men andi ɗo waɗirde Sénégal ɗo waɗirde e Guinée e nokkien ɗin fou haray numéroji men Orange Money ɗin son ɗibbi tun hoore vidéo men wonɗen ɗo ninini si en gagni ɗo tun on ɗibboy dow on yiyay linkon no waɗoɓe Kutizop no tonka wawton wadde e ɓeya kañum kadi on no waɗoɓen kañum kadi Orange Money numéroji ɗin no dow ton mi dictay ɗo tun numéroji men ɗin fika Orange Money haray téléma Guinée ko 620 40 03 13 téléma Sénégal ko 221 77 65 68 02 4 maɗum innen 77 65 68 024 ko numéro on Sénégal ni haray musidɓe julɓe tedduɓe sayi ɗum ɗo fof on famali numéroji ɗin no kupirɗen ɗo ɗaɓɓite page aljanna family on ƴawon dow on yiyay vidéo mo wannoɗen hecciyanki ma heccitiyanki innen ɗo 4 jours avant hande on yiyay ɗon hiɗen publiɗi ɗon numéroji ɗin e ɗum on Amérique ɗo numéro men on goto numéro aljanna family on fi kala collecte ko waɗeten ko o numéro mo yewtagol on ɗo ko on kadi woni ka nder téléphone men ɗo si on noddi ko min ƴettata ko woni tun appel ji ɗin no ɗuuɗi moƴƴa ko ɗum hatta wonde on nodda e lan hara mi wawal ƴettugol fof nam wiwɗen Sénégal ɓay woɓɓe lañeteke ɗo joni mi arata numéro on Guinée numéro men on Guinée numéro gel on ko 347 523 3007 o numéro men ɗo say ko wonirɓe ɓen ka leydi jananiri wano Europe to wara ɓe faala men humpodir fi andugol kombo ɓe jonnata o waɗay taw plus 1 waɗon 347 523 30 07 mi fuɗɗito hara ko wonirɓe ɓen peyji francophone ko plus 1 347 523 30 07 ɗo ko sayi ɗon humpa andugol par ce que ɗe mari représentant ɓe presque leɗɗen fof telemma ton kañot ton kadi no dow ɗon ɗo wawi gollirde on ɗon kono mi toriki on son addanila message ma audio taw on felansi mi wawali jentagol o yi ɗo nini son wattani hakkil o yiya ɗo miɗo jogi 277 message wallahi ɗiɗo fof la waynugol on koye nder 2 jours on faami ñando ñande ɓe to ko ɓuri 100 message hara ko WhatsApp tun telegram on e ala wolde telegram nini la jogi plus de 500 message on faami donc si tawi ɗuuɗi haray mi wawata fof jaabade fof na salagol haray ko ɗum mi faala on faamu ko ɗum heɓiri feere womi jaaboto inchallah haray wiwɗen numéroji ɗin Guinée ko 620 40 03 13 numéro on Sénégal mi artitamo ɗo woɓɓe o landade fi Sénégal e acce hakke mi dara par ce que ari mi yettimo ɗo e kene ok numéro men on Sénégal haray ko nam ko 6 onno ko 221 77 65 68 024 mi fuɗɗito ɗon andi déjà ko donc 221 ɗum non yala yawde ton ko 77 65 68 024 haray ko numéro Orange Money men on fewndo ɗo fiɓe ɗo
haray son daari ɗo no minniri on noon golle ɗen fuɗɗama ɓayen heɓi mbuɗi seeɗa hino ko jaare e kaaƴe jane ni ɗum ɗo yehi si feƴƴi ɗon e hino ɗo hanke ɓe wawno didugol par ce que en faala wadde ɗuɗal hara ko moderne seeɗa rana siga ko wona darnede ga kon ɗon andi en tawru mawɓe meɗen ɓen waɗugol kuruwol janga donc en faala wadde hara ko comme une case ronde hara ko case kono hara inchallah no pit hara pay koye heƴay ton en faala kadi wadde hara ko fi fayɓe capanɗe jowo ka wata jangude inchallahu taala nam haray si ɗon feƴƴi so daari ɗo e hino ɗum ɗo ko kaaƴe ko yahi kon tawino fiifu seede ko ɗum woni ɗo ɗum ɗo koye nder telemile busra wiwɗen inchallah haray ɓe yawno ɓe tawi kadi ɓe piw birkion e hino birkion kadi fuɗɗama piyeede fituyon andu haray golle ɗen inchallahu taala sago meɗen ɗo e sumaye on ndeno inne hande ko julde hara koye ɗo pay koye wawi hettugol ɗum on hino ko ɗo ɓe wonno didude so daari ɗo ko fi golle didugol ngol ɓe wonno ɗo inchallahu taala o vidéo ɗo haray e mi dara tun sen feƴƴinaymo seeɗa miɗo itti volume on haray on wata yiwde kono on yi ko pay koyni ɗo hari ɓe fi didugol ngol yi donc haray ko andingol ɗon en ala joɗade inchallahu taala kono noon pay koye ɓe besoin ni edde moƴƴa ɓay so on daariɓe ɗo tun kaɓe jooɗi ɗo si on daari o vidéo moƴƴa haron yilti ka page aranaka moni hollugol on ɗo darɗon o vidéo darɗon no koye pay koye laaɓiri ni tamin no ɓe tuñiri ni yiwɗon ko yiite ɓe huɓɓi on yiite ngen ko ngeɗo ɓe huɓɓi kaɓe woni jangude ɗon o non leer ka fewndi ɗen ɗo haray vraiment ɓay tun allah no okkori en miɗo andi kadi wallahi miɗo andi ɗen wawi wadde sabu jama men on allah no yiɗinen ittugol sadaka hiɗen suti ko wona waɗede kon fo meɗen andi kadi ɗon ittide nokkel ɗin fo kono son heɓi feere waɗane ɓeɗo kadi ko yimɓe tawɓe hay ɓe wiyata on jaramani no gasa ha mayen en hewtata ɗo o sako wi en nafitoray ko waɗete ɗo kon kono inchallah ko ɗum ɗaɓɓoyten ka allah ko ɗum ɗotoriɗen yo allah okku en haray on fo moɗon hiɗon tora fabade koye ɗo pay koye mi fillito numéro zelo nde wotere ko 347 523 3007 woɓɓe landike ɗo fi Europe on son ƴawi ka maɗo on yiya cotisop on sina ɗum waɗon plus 1 347 523 3007 ko yon addana message ko ndi leydi ɗo wonɗon hiɗon faala contribugol fiɓe ɗo mi yewto on ko homboni représentant men on to min lawi jonnu o ɗo ma mi walla on ha humpodir on yani compte men on France ɓe no wawi haray dépose go directement ka compte inchallahu taala haray barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mi torki allahu subhanahu wa ta'ala allahu moƴƴuɗo wawɗo mo ronkata on ko kanko moƴƴuri e l'islam ko kanko newnani en kadi tawede nduɗo lewru suuma ye mi torki allah yo allahu arsiko en gollugol moƴƴereji ɗi o yiɗi ɗin ka suumaye ɗo yo allahu dandu en faljude yo allahu dandu en oñade yo allahu dandu en wadde bakkatu e nder nduɗo lewru teddundu ya rabbal alamin mi torki allah kala moƴƴere ko waɗɗen ɗuuɗi fanɗi ɓay ko allah woni mawɗo yo allahu jaɓan en mi torki allah yo allahu jaɓan en kala moƴƴere ko woni wadde ko yo allahu jaɓan en mi torki allah kala ko maapini en ka ɓernde kala ande ko marɗen yo allahu ittan en kanko woni ittowo kanko woni wawɗo kanko woni nanowo kanko woni jaɓowo mi torki allah kala e meɗen heɓuɗo feere immi jamma juuli tori allah maɗum kala ɓantuɗo juuɗe muɗum fewti allah e nduɗo lewru teddundu mi torki allah yo allahu jaabin du'aji ɗin yo allahu jaabinan en du'aji ɗin mi torki allah yo allahu jaabinan en du'aji ɗin yo allahu arsiko en jawle laaɓuɗe dagiɗe ko nafiren hoore meɗen nafiren ɓiɓɓe meɗen ɓen nafiren julɓe allah ɓen ɗaɓɓiren aljanna allahu on ya rabbal alamin en torki allah taw acciren hoore meɗen en torki allah taw allah acciren hoore meɗen mi torki allah ndi leydi meɗen guine ka jibina ɗen ɗo o allah arsiki en piiji ɗin fof nder ton allah ɓay ko an wawi jogi ko an woni nanowo jaɓowo mi torki allah yo allah arsiko en noon lamɓe nunɗuɓe fewɓe moƴƴamɓe ndi leydi yo allah arsiko en lagine lamɓe nunɗuɓe fewuɓe moƴƴamɓe leydi meɗen ndin moƴƴamɓe ɓiɓɓe leydi ndin ya rabbal alamin en torki allah o wari yo allah acciran en ɗum ni e nder leydi guine en torki allah o warindirgol yo allah acciran en ɗum ni e nder leydi lagine ya rabbal alamin ya arhamar rahimin en torki allah kala ko bonnuɗen mo ha hewtuɗen o situation ɗo o ɓay ko kanko wi en o yaafoto yo allah yaafano en noon bakkatuji men ɗin yo allah arsiku en nunɗal e peewal wonen ka o faala ɗon o ittana en ɗi probléme ji wonɗe nder ndi leydi lagine en torki allah yo allah arsiku en lamɓe yiɗuɓe ɓiɓɓe leydi ndin yiɗi leydi ndin taw ko faaleteɓe développegol leydi ndin enen kadi gurdam meɗen ɗan change tampere meɗen nden iwa ɓay ko allah wawi jogi ya rabbal alamin
en fop meɗen wota en yejjito du'angol leydi meɗen ndin toroɗen Allah yo Allah arsiko en lamɓe fewɓe siko ɓeɗo yo Allah fewnuɓe ɓe moƴƴina si tawina ɓeɗo yo Allah pottimɓe addana en moƴƴuɓe moƴƴanayɓe leydi ya rabbal alamin ya karim ya wadudu mi ɓeyta ɗum ɓiɓɓe meɗen ɓen neniraɓe buy nodda en hiɓe wullude fi geɗal ɓe maɓɓe ɓe mi torki Allah en darike fiyo ɓiɓɓe yimɓe ɓen heɓu ko ñama en darike fiyo ɓiɓɓe yimɓe ɓen heɓu kawalo en darike fiyo miskinɓe Allah ɓen heɓu no ɓe feƴƴinira mi torki Allah yo Allah daro fi ɓiɓɓe meɗen ɓen mi torki Allah yo Allahu on daro o aynana en ɓiɓɓe meɗen ɓen yo Allahu wurtan en ɓiɓɓe meɗen ɓe waɗa ɓe e ko yiɗi o yarni ya rabbal alamin mi torki Allah onon ɓeyneniraɓe wonɓe wullude fiɓe ɓiɓɓe moɗon yo Allah fittan on gonɗi moɗon ɗin o fittira ɗum kadi fewnugol ɓiɓɓe moɗon ɓen fewniraɓe l'islam ya rabbal alamin mi torki Allah kala tawɗo no mari ande ɓiɗɗo makko ka ɓernde mi torki Allah ɓay ko Allah wawi jogi miɗo hoori Allah ko sumayeni mi torke ma ya rabbal alamin waɗanan kadi o du'a ɗo hara ko ikhlas Allah mi wonma tororde o wona fi yingo wona fi yo goɗɗo jarna wona fi yo goɗɗo welto wona fi yo goɗɗo wowlu mi torke ma Allah ittan men ɗi andeji ɓe ɓiɓɓe Allah fewnan men ɓe ɓiɓɓe ya rabbal alamin neniraɓe buyno mapodi e ɓiɓɓe muɗum torke ma Allah ɓay ko a woni fewnowo Allah fewnu ɓe ɓiɓɓe Allah fewnu ɓiɓɓe amen ɓen Allah fewnan men ɓiɓɓe julɓe ɓen ya arhamar rahimin bihaqqi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh si Allah on hoddiri haray en jango kadi insha Allah mi wi'ana on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh